Mayam Bukurumzari dom nengbiri bas Impact News ni ay Joyshree Usham na Impact News ki manung hunada taram nokchari. Ngarang asi Kamjong district ki khul ahum ani mana tangkhul gi khul ni amana kuki gi khul ni Huimin Thana Naga village aduga Shankalok village aduga kuki khul Phaimol kuki village masi yamna border Myanmar ga yamna naknaba border villages ni Kamjong district laiba hariba khuls reis da masakhangdaba singna Changlam laga yum mai thadok pagi pausi virals mayam chatnai adagi khoi na paudo zu headlines na mayam thengakre adubu hari ba khoi na kari gidam ta masa khangda ba hari bano haraga ani gi side tagi edum allegations edum lakpa cookie gi side tagi hai basi hari ba mai tha basi NACN IM ga Myanmar da laiba Sunni Nationalities Army SNA moina pullaga maina mai tha bagi thodok chi chathagi ni haina maral sirakpa aduga Naga Singhi Saitagi na masi cookie militant singna maina tharakpani habigi du mar sirakpa ad masi ratana megi tang taret hanak chahigi megi tang tareta Kamjongi border villages Wangli Choro Z Choro adagi namli na chingba khul singda maina Myanmar da based over PDF adagi KNB moigi kadar singna changlak tuna mai thai habigi si yamna chawbo pause laikramne do tha amagi matungda sumaina incidents amka thoglakpani aduga ngasi maktazu Noney district ki Laikot hariba cookie khul's raised da mai thabiramle haina cookie NP gi site gi maina press not thoglakli aduga moina maral sibasi masi NACN IM ga NACN IM gi proxy oriba ZUF anina changaga maina mai thabni habigi allegations lakle aduna masreis da Myanmar romdagi mi singna changlaga mai thara me habigi allegation aduga hoji cookie ga tangkhul naga moigi marakta yam chawna mungna bus leibani konsa khulgi naga taruk fakram matung moigi asiba hakjang phangkibagi madugi justice pibiu haina ngasi ngasi maksu kangla tongbirom adumda yam kanna blockade chathabagi mamisi taribani aduna masigi situation je lei ngai marak stage da hoji India gi side tagi demographic committee ama mane semkiba panel azreis na India da mapalom degi changakpa illegal immigrants sing masi yengsinabai damakta state ki chief secretary union territory ki chief secretary mayam da list of questionnaire thana bagi ready da leire habigi sigum bazu mayam leire bani Manipur da di NRC si update to view illegal immigrants sing si identify taroga takthok pigro habigi demand zu yam chawna leire bani mayam si marak reiza khogi political party sing gi marak tagi di amana hunabagi ji adum ngasi bawo sathaduna lei paliba ruling parties na zo hauzik thoiba issue genuine measures lokatpa mami tadi habegi penda bukhlaus mayam lei masigi marakta paliba ruling party gi allied party NPF na funglo ki wafum congress ki rebuttal lakpa is the latest in UNC su agreement sign to kibazi congress matam dani adagi district anova creation to kibazi congress ke matam dani masis namar moraga hojike irang chathari bani habna chingba singba rejoinder mayam lakpa aduna hiram mayam asraisda khoi khana nabai tanja lojage ngasi topic na Kamjong Noney under attack aduga khoi gi panel members na han bada oza Ashang Kasar social activist oza butaram nokchari ani suba panel member oza Dr. Yumnam Premananda head of Manipur University Law Department oza butaram nokchari aduga khoi gi ahum suba panel member oza Khuraijam Athouba former president COCOMI oza butaram nokchari former convenor COCOMI oza butaram nokchari ngasi discussion hokdokcha baje hamada oza Ashang Kasar lakchage oza opening remark ta hangna khradi thambikre do oza go na mayam ji kamani yengpa yabage present situation political gi oiba UNC zu politiki romda maina changpai mami su tarakpa kapna ba attack to gusi lepa sole leitaba allegations zu lepa leitaba oza gi mot khra thambiu Joyshree huji Manipur gi lairiba conflict issue sidi akhoi mayam na phap tagadaba se adum jati ama nuaina dabagi lan conflict kumna low se mi khara leire madu akhoi asoi base adu da haure adu rom da chakradi yaroi aduga lengang na su jati ama gi lan tarak pagi mong da nuaina dabagi adu maina thopo mong da deal se taun leire ba no adu hanje na akhoi na dum haire adu lale adu ki potu sunana te first da ina lakjani mo point se adu ga nangi kaino tarakani aduna ngasai jati ama nuaina dabagi khuthongnabani lan tawbani haibo oiradi issue du leite adudi law and order na kutak da dum control tawbu yai adubu ngasai leibaki issue ama oirakpa kandadi
law and order leirasu heta kaino madugi control toba aruba malayaba adudigi ne aba 2023 thokiba issue do ngasi phobo chathari base aduga misimina kya thoki base adu mase akhoi gi leader mayam na khangadabani praja na phap ta dabani adu praja su phap ta da na heta debate discussion tau tawraga kari tawgadabno adu tawdabno khulai bai thonaro ko haina tawda khotpa malayaba maramni lanse geopolitics ki aduga ngasai akhoi gi political gi issue ama pusaliaba natra aduna madu gi lane haijariba aduna madu mayam akhoi phajana phap tamina ba naina ba khangna ba ma changeba aduga government na ngasai leiriba lengak sina jati ama lengak lekai ma lekai khuchona ba mongda deal tong leirade Joyshree shwa yaro heba masi lebaki issue ni heba se mayek sengna taklaga karamba law da karamba act da deal togni heba se loina leijabani heba aduna hoji lakchabada akhwagi attack tawrariba amada thokpa se ngasagi akhwaina haiba se root cause to kadai da no haiba do thikalaga root cause to akhwai hana muthatradi ngasagi nangna akhwagi ising khara tarakpa li tawbase swai thingalasu ising horofamdagi fajana marang kaina thinglaga thaidoktradi madugi ising do tamna lakpa kanda nang ising do thalakanda makha da dum li tawkhigani natraga nana lebangna thingakhibedu madu pokhairaga muchakhigani haiba adu makhundu kadai noir kan akoina diversion pigadabane mai chakpase horofamdu da kana mai chalaga chalaliba mapandu da khara mai du muthalasu ngasai mai chaphamdu da dum mai chalaga leiradi madu mai du thingba ngamoyaba adubu mai chaphamdu da ising do dong haina hijalaga chapam agi magi horofam haiba tare makhun maradu da akhoi ising haijala kanda mai du mut khar kanda tamna taloina muthapa yada baneba aduna moi ama magi hainari base ngasigi lan thoni ba tawrari base akhoi gi ngasai mapande gi changlagi pa external force mayam masigi illegal immigrant refugee Manipur da 1957 digi hauraga lairakhiba adugi refugee mayam ase na maram oiraga ngasi Manipur da moigi demand ama se tawrakpane aba demand tawrakpada local people ka indigenous ka aduga local people ka ngasai non local people illegal immigrants ka non illegal immigrants ki issue ama se thorakpa kanda sumaina lakhibane aba lakhibase da karigi tama moi power strength karigi dumaina power lairaga ngamkhibano haira kanda moi external force ki hell yaweba support yaweba madu example ama pibida hoji sida lan ngaklaga leiriba cookie ki chino mayam marak sida KNB BDF yaweba masi external force ne haba ko madu mathakta mu India ki Central Security Forces India ki paramilitary forces ina moi da favor se piyeba moi ki passes moi any logistic da support yaweba ko adu khoi hana khangda baneba se marakta karmaina power se yam lekhibano haira kanda ngasai maitai da thenarasu moi power yam thokna dum akhoina udaba khulai kaya pairaga maite da lan tanar tai mai ngasi naga da mu tawna bukanda mayam akhoina udaba khulai kaya uba phangi madu puna maktu kari noiraga ngasai sudo lakhiba matamda su sena moigi free moigi handedness oiba free handle oiba gi poda makha oibanena su da leiring sida jahi tara munung sida moigi preparation tauba yaba pusanba yaba mayam se moi sem sagat khreba semka khreba ada suna maram oiraga ngasi moi di free da chalaga tauba yaba lambi se hutba yaba sena achauba moi gi tamak da lambi power ya la thangre ya la ma pire ani subada administration se da ngasai hainari budu chumeba administration se chu ngasai amada leiramba do ani khaithopa kanda magi power da example hojiki kampopi se matamada sanapati ki administration makhada district ki makhada laiba kanda de waina langni khongni laso DC amakhakta ne abo DC do sanapati da layabo SP so sanapati da layabo hojiki to ka lai control tawraga moi henjan bading ngamde abo ko DC office to sulak ngamde sanapati da dikaba ngamde abo hojiki tongan ba ma district ama piraga SP tongana DC tongana ama kampopi the headquarter ohelabane na kampopi se moina control to thopa mongda any DC the show handle tawbangami threat tawbangami mamang the SP the kupa akaina khuthari bedo office to mai thagane tawbangamado adu ngasi district to pithoram da batara de sanapati de adu tawbangamoina swai da lambi de khra langla ga tokani aba aduna ngasai administration da ani do power pithoraga
law and order se tongan ba amada pibagi moi pangal se asina chauba madi oireba aduna factor di weba aduna ngasi hoi maduna di adana di haibadi akhoi di chalaroi politicize di toroi adubu ngasi ngasain haibadu lan se refugee aduga illegal immigrants aduga external force ki khud yaure hairaga maitai da naga da masigi achauba threat ama piraga geopolitics ama sakat ke na taurak pasida masigi lan se indigenous people Manipur da lehoriba akhoi yelhomi se native people sing siga masagi mapandi changlap sing se na tongana asama sengkat pakanda lan se akhoi local people ga kona changlap pi sing siga mukhana bagi lan ne haijariba masigi power se masigi strength and tawhoriba se number 1 the su sineba number 2 the district creation tawkiba se na Hojik Tenopal the Hirase, More the Tenopal Situ Moin headquarter of control Tokre. Maram Matama the Chandel the Werami, Chandel the DC Lerami, Akwagi SP Pam number Nico. Adu the Chandel the Demoy headquarter the Hojit Tobung Amara. Ozadus by the district creator Giba, the gifts by the Su agreement of Gibamasi, Matam Dugi Lengagna, development Gida Magta, administration the hand easy in a way the Magta minor, same given a Habagi, Congress ki site press conference Handa Equiquin and thing. Others seasonal root cause ne Hane NPF ki site BJP ki site Hibatagadi, Congress ki regime Matam the land given a Hibatari, Karigi Huziki Semdokasi Yadribano, Semdokasi Huzik roll back to Yadribano, what is Habakari Lodribano, Miamgi demands Matam Matamgi, Lengaptuna Matamatamgi, grievances Miamdo, address of whom talked the browser. Development Guinea Hiradi, Yamna live question the go, uncertain. Development Guinea Hiradi Parene Hojik, Akwai Kampopi, development infrastructure Aduwale, Noneda, sorry, Tenopada Aduwale Habegi, development Amagi, demand the Chataramona. Adudi, Hojik, separate administration Sigang, aside development Duga, Karimari Lenaga, city, Yamna opposite way of Port Neva. Adudi Moi Kariki, separate administration Niba. Senior question the go, uncertain. Development Gitamata. Akwai district creation says mine Taukibani Habatara. Yes, Hojum development to Paikat Biro Adu Tobiona. Adu Nati Aba Moina Hoji demand or city separate administration ever. Aduna mean a Tonganbo, Wakalama Tobukanda, development meaning the Pitokibudo, Totokibudo, Hojiki, Sonda, Maduki Tasada de Aquaja Tare. Madu Tabado, do I Haigani? Haibadu, Matamadu the development the Tembaneva. Matamadu the Congress, the Yauba cookie, Josing Hatare, cookies in the Madu Temnaga. Development the model first step low never, second step the Hujixin. First step the low do, a second cookies in a far sighted when a Moy talks a layer, a quite mean a Madu Kangaba. In the name of development the Temlaga, Nampu the district creation say Pitoki Beneva. Although Pitopotarajo, development mean the Wagara, Amawagaraso, stakeholders in Setana Ramgada. But stakeholder Tana than the Tauropa city, Moigi, land the Tumboga Chamaneva, go land the Tumboga Chamaneva. Yes, development haigani, but cookie gidi plant tauraga taubuneva. First, the city akwai power to hana diverse tauda bifurcate tauda bataradi akwai power layer has moi khangeba. So that Kampopi se Sanapati ki bifurcate taure, Tenopal se Chandeti ki taukibu kanda, bifurcate taukibu kanda de moi ki separate haibatare ne. Tonganba moi na control tauba area ama, natra administration zone ama, autonomy ama se phanggreba. Madu ki second step to na hojekti. Later, Nasai district development Hyderabad Pitopuse, was a Pedro, Kampopi, Tenopal, Mina Toris, Chandel Yauna, Churachambu Yauna, Masi Punsalega, who take the separate administration Piro Hibeneo. Although I was a BJP losing coalition government, they must see second plan, they must see Mazu Adum trapped Adum Tograbazala, Mazu Bhatabazala. Hojikmaki Tawai Habidi Adrico, Tawai Habidi Adri, the Hoi Center, the day more favored the lady. BJP party center the labor to the moi favor the lay city land hobodiki issue top the quick hanging. But Adumatam the government state that the Amal Lebanina. Masi the Chungera, Chumloira, Pamgera, Pamloidra, Madu Aina, Targa Lete, party, political party, the Suyaude, I cannot the Yaude Adubu. Maduki Matam the chief minister Oiramba Oza Birena de. Masai BJP the Yauza Raso Mana, Sigi, Akwagi demographic threat, illegal immigrant, refugee issue, Aduga Nasagi. Poppy plantation, whatever, Maya Masiki, NRC, Matang the day, Mana, Chief Minister Mawana, Mana, Masida, the Pazana Lepe. Mana Lep Kibagi, central government, BJP, Karima the day, Taurasu, Tatopadingam Kidia, Maramdi Mana, Madu the day, Chapchana Lebaki, the Mama Lepe, Maduna Mamma the Cookina, attack Tauropadigi,
mayam yadaba ma lothokadabani habse ngasi ki chief minister budi lothokpa yaroi support man oihangkadabani difference yengo adu issue de ne aba oja bire na chief minister weringe de kuki mayam na lothokadabani ma lothoktradi akhoi manipur da lawoi akhoi karima da support tawroi haiba da BJP de yauroi aidana threat tawe ngasi ki da de hoji weriba oja khemchan se sina mo kuki mayam na lothokpa yaroi mana same oider de akhoi manipur da sulawoi haiba ki adu di manung da amadi leirena aduna masai bi center government na tawe adubu oja bire na ma mani yelhomi ma oina madu matam da di akhoi issue tongan bada differences later so lebaki present gi issue de di akhoi oja biren da appreciate to phum thoeba akhoi tawe atopa gi nate tawe gi nate maram di ma NRC se chap chana support tawe gi NRC se chana hangada bani haiba gi cabinet ki kaino lei ko decision lai re adu cabinet as ma na chief minister ore second da su se appropriate tawe da ne 2 times cabinet da decision lai re assembly de su pass ho re ko aduga third ta hojiki akhoi gi illegal immigrant mayam se deport to da bani haibigi aduga any cookie tribe haibase aina point mari khak ta haijage ba to any cookie tribe se list gi lo thok da bani haibase oja tawengi matam da di cabinet na decision le ya adu kumba mayam do orlu du yeng ba kan da di he was the right person hojiki god adu bo hojiki anobo lenga la put da di Leriba present context, present issue da kari cabinet na ngasi kari lau khage. Oji even mi taruk si halaga, yam tachi na halaga mota tham kare, adu phobu ki tamak ta cabinet na ngasi decision lau diri. Adu karpri su phabu ngamdiri. Litanda oji akhoi lambi thing se phahumari pha sure. Cabinet kari decision lai rage. Aside kari action lau khal lage. Amo second na yeng se hoji maite khak ta nata na hoji ti naga yaw na kampopi lambi se totally kuki na chahan dare. Naga su yaw na. अदुदा होजिक प्रेजेंट गवर्नमेंट करी कैबिनेट डिसीजन lau loke sigi achauba differences lai kreba aduna ngasai होजिक की गवर्नमेंट से होजिक की ngasai na haibiri ba BJP se aduda yaukhrabra haibado yuchume haba maramdi state government asu lairiba state government asu ek tu tothoraktre oppose tawdre center na haibada chale aduki potu da hojik de adu lakpa ta ba aduna ngasi akhoina khara accident kari noise accident haisira or some activities hojik thopa da hoji namdi long kala tombi da nupi maya maite naga puna protest tori asisu takhai ge na tori adu asonda kuki na toning ba tobodi kampopi da modbung da kaithema ambi da nahan da ge supplement da toning ba mera pai bi sing na thoraga siabi tobodi ngasi phobu da takhai de adu si da hojik ki protest story ba akhoi ki ngase kare sa namdi long da protest story kala bin da to kala tombi da to bisidi mi taru hat do achum ba YLPPO culprit lo thopio haibane aduga kari gi no naga na maite na kuki gi area da changba yadraga kuki singude escort piraga security piraga impa da changhali bise justice fight oibra justice oibra haibe gi demand ne ba adu phobada ngasai partiality leiraga moi da tikai so haide sonda ti takhai ge na tawra khre ngasi litang da tawri bise yengo ko aduna hojik loirak pa pot si ngasai na haipudo central government ga lenga lenga paliba party BJP du ga hojik ki party si chuna ba mang khre madu chuna ba mang ba se ngasai BJP se cookie na control to bo mong da u khre adu oja birengi matam da de ngasai center na adu cookie na mayam honor so Manipur de ma Manipur ma chama oina lepagi BJP do adu mai u de ha hantaki pura u khre ko adana haipudo taraga tori pura u khre se khangna ngasi karimata action laute cabinet na karimata decision laute hoji karimata thapa paikhate chumna dum maite na khara thopol tabu kanda maite ta khaiwo haibasini phawo haibasini hoji naga na khara thopota naga ta khaiwo naga phawo haibasini adopol leite adu ngasi kamjong da hoji attack nangi dollar loisalage kamjong da Assam rifle na question bo mafam da ngarang khoigi mai thabase thana ko aduga Sangkalok hairibado adu Assam rifle na question la leba mafam ne adu mafam da mai thariba ngambado kari no du phaiko ka naknabani phaiko si India ne Manipur ne Burma nate phaiko da kari gi huji KNB PDF pithana leba no KNB pithana leba duna ngarang kongkang thana ga akhoi phaiko se just opposite ne sigi nangi office siga songgi wangmagi thongdo kari kauba sigi thawa lambi do siga chamana ba kum thongan ma le
अमाइन opposite ni तो फाइको से मणिपुर नि मणिपुर की टेरिटोरी द गमाइन के ने भी पिथन लाई बनो अदो असम राइफल न खरीगे यारी बनो सी द प्रूफ अम लेरे को अदुना मै थाब ngam असम राइफल न थिंगे अखोय नागा न थिंगलमो थारमो स्वाइदा मनाक्ता नोनी की साइदा जोंजो टेक्ता नागा न टेक तवारे खोदा खोदा सिबाय हा नहन लालों वाई फेसे ngasi फावबद स्टेट गवर्नमेंट इंडिया न करिमत तावदबदगी नागा वॉलंटियर सिंग खरा चंगगा तावबो होबदा करि तवे सिबाय थाजलगा अखोयगे कोंसा खुलके नोमै लोइना लोथोपीख्रेब मी फारेब फुरेब अमदि पालगा होजे हॉस्पिटलाइज तौरिबदुदी को अदा जोयश्री येंग कांदा होजेकी मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की हरिबा लेट गवर्नमेंट सिदी टोटली मसिदी कुकी की फेवर दा गवर्नमेंट से लाइरे हाइबदा हाइमन लोइना इलोगे ओके थैंक यू ओजा थैंक यू सो मच मथंग वहां से ओजा अथौद लाक्सगे ओजा होजिक सेम लाइन ngaranggi Kamjong da sumaina mai chakpada yauriba khul tangkhul gi khul ani je sangkalok haiba ma dei humi thana haiba ma aduga kuki gi khul amani mai chakpada yauriba si phaimol khwaidegi swai je pukhaning ba point na Assam Rifles na hojik Myanmar gi national hojiki Manipur da lansal laga leiriba sing moi gi biometric registration drive si June gi kunthra da pangthokki bani hojiki mai chakpa yauriba sangkalok haiba khul je masida zu biometric drive si Assam Rifles na pangthokki haiba si na paul thengze aduga noalakpada July gi tang mada swaina mai tharamani aduga oza sangna zo haibaji haibaji mayam ji Manipur gi khun ngaktani aduga kamaina PDF Myanmar gi mi sing lehalibano haibi question su lakli oza ngasi maksu Noney district ki like court haiba kuki khulzreis da mai thabiram le na kuki NP gi site gi su maina allegation tor ko le aduna mai thadok thajin tawba allegation counter allegation si dum toy dum leire oza gi mot ka thambi हुजिक चथरिबे इरांग से जोश्री लोशन बगी मम्मी कइंता तादे लोशन बगी मम्मी तादबदुना ngasina kanoda phaikot ta thoe hairaga su adagidi hayeng namu karai thokani khangba ngam nate ai ngasi ayu angan mada su mu akoi gi Noney da mu tore na haire ar honin dang na karai tawduno haidi state ki magi state sigi Manipur state ki wena lairiba sovereign territory manung sida state sigi magi rule of law se masi karai dono imphal gi koi swai kilometer mari manga gi radius se swai si khakta da rule of law si chanaraga atopa remaining koi gi 98% of the state ki territory se masi dum thado ga thamabra masi dum koi ma thopa tawrasuno duga government na administration tawna na bidam ta loshang hanga thamiba core gi area mate khara se si khaktan dang administration tawraga adu matam khar leiro haibagi film da leirira haibusi chobo wahang ma hojik ti leire ana government ki Manipur da leiba khoi gi government sigi magi tawriba nature of administration si masi leba si rang si lotion na bagi magi capacity si yamna handharak pagi mami do tabane na lowe ado aina khanjabada sigi issue se karai da tawrino ha kana hojik ti issue se amaga loina mak akhoi overlap tokshalaga issue sina karamba issue na hana hoduno habisi khangde hoji akhoi na myam na hangadabadi siguma thodok singsigi di justice phangwei wari dumadi oiroi sidi mamang da suk yam thokri myam se ama bobo ji chapchana sima tawre haba leite aduga just matam gi myam gi pressure la agana thabok paikhatle hadana udnaba khaki maming gi wena symbolic oiba action khara police action oibi ai adagi legal action oibi ai adumaina investigative action oibi ai kari makhara makhak tawraga heta tokthokpa adumaina tawraga dum Manipur da thoi bi rang si manage tawraga chatpani habase di hanade su dum haibani ar hojik na hena me sing irang si manage tawba moina irang si thon gi ha hum nei thon ba election gi ha hum dana mu khara hena si ba ga thajalaga mo election ba alag mafam khara thadok ke ha nu thadok pagi manage tawraga pu bagi mami me am chaung ta ba hoji akoina kwaidagi lumna logada ba pot ani khak lei ba amana deputy chief minister Losi Dikhona naga taruk phakhra matung sina phangba amadi kuki gi hostess tra mari thadok khibagi hek matung da mahangna public statement pibada thoiba handaki thodo sida KNP chenei hen mana haigre madugi cognizance logda basi kai gino sin deputy CM amana hari ne CM amana haiba pot sida state ki administration na mari le na ba legal and police action log da basi kai gino sin
aduna government si ki magi more of function se masi akoi ju bhab ta dre adui matung da mu ngarang gi thoi ba sigi akoi gi high court ki molnoi gi ama magi thoi ba thodok se kamjong da thoi se sigi matang sida MLA leisho kashing na mu hai ki basu lekre phajana mu ma su public he is a public leader accountable public leader ni member of the legislative assembly ni mana ngang ba is very much part of the law the ba shi sanari law gi sarko ma dum oi ni ad mana hai ba si su organization Law Dept adu gi ona taina boy na home minister gi side gi wafum mo tholok pada mayam na ju controversy mo ki aduna sigi laiba pochine takpadi government si complicit oi thoga leibra Manipur thoi birang sida akoi gi ne na khaliba popular government se machine complicit oi thoga leirabra aduga whole Manipur gi irang si Delhi dagi appoint toroga tharakpa DGP Delhi gi damakta work tongnaba leiriba governor adagi Delhi dagi appoint torokhiba chief secretary Delhi dagi appoint torokhiba nangi security advisor unified command gi chairman moi singsina oina state ki law and order natraga state ki security situation se masi moina oina control tobra haibasine ba moina control tawta ragadi Delhi gi interest Manipur da leiriba Delhi gi interest ka Manipur ki popular government ki interest ka Manipur ki damakta Manipur da leiriba interest kena yeba yam madu ki kena ba ani si kanana namma ga chali ge hai matam dadi Delhi na namma ga chal tawre ar Delhi na namma chalak ta na de huji ge biro inquiry commission no kam do taruk chahi sida tha taruk se taruk sure extension tor lai se report il loira maning khale ar report loiba se thodo ki thokpa sum leptra banina sigi thodo me am sigi report se sum update tor lai dori bra irang sin loidri bhoba inquiry commission na report se sum update tor lai dori bra affidavit se sum file tor lai dori bra na traga tasina Manipur da haura iba irang Manipur crisis sigi magi root cause to identify tor kanda inquiry na report ama semaga government na pigrabra Madhu report adu tabadagi masi puthoragadi aikoigi plan policy strategy aikoina chahi kun invest toroga pukhalaiba policy mi amse loi failure ni sidi puthokpa yabana dena extend toroga dum thamu na thamanli da oja adu root cause se tungan ba political party ki side gi amma mo gi side gi sine ma'am tholakli adu kamai gi political party ki wari tagum se political party singna hoji ngangnari sidi makhoi gi di thoi ba any irang se masida miyang gi waba nabagi concern nate masi irang sida exploit toraga akoina masi vote ta kamaina convert toraga power se akoina kamai mulobu yaga da ge haibse sigi expect gi ngak ngang bani and any political party na ngang base masi mawam de lobu yabjante kain thaja asi accountable umse even id discussion to biruno moina ngang wada kaino ha kanda moina ngang khudi makse moi gi objective se issue si genuinely lotion na banate election da power si moina mu mulobu yagadra amana hu akoina masi makhata na puthaba yagadra haibase sigi power game du da fishing from the troubled water hedna miyam na sida priming chu ngaw lai se sidagi kamaina koi political koi opportunity power game sida koi kamaina masi opportunity on thogo da ge haibodo adugi medium dagi moi mas basem mudslinging to bana mayam kumai wa yengnarim ni dra Assembly da opposition ga ruling ga ngangna basi kumai wai yengnarim ne ba political party sings my mudslinging to was the adum khara CSO khara judum manna pamja party da sum chongjin ba yawi mamita bra sometimes moina narrative si lana moi gi agenda si injin nabo hona bada narratives magi factually ground le given narrative se masi mislead to ge to ba mayam di yengdun ni dana khabar da pauche da di front page afsa lakani yam paduri ar pagadori TV pau biar ko do parak matam jadi micham miyam na adugi por me anu consume option rakanda miyam da lanba aranba misinformation and disinformation campaign na ko ne haibudo adugi misinformation campaign miyam fake option gi do bina madu du cross check tawna na bo na matam da civil society na achumara du marakta intervention piraga aduni haibase masidi haibum thwe sidi haiga do ne ba adu da sumu civil society ki kamu sina tholaga hayak matam sida particular political party in the Khuraijam the shop oiragana na yes shop the party du gi favor da ngang bane na lan interpret option la kana ba adagi di shop the party du gi against the ngang ore khale ashok party no mo lan interpret option kana ba aduna moi gi di por khudi mak singa sai jaba dumai adom dum chatkini aduga koi civil society singna pukhala ko agenda sing sidi issue du da
objective to the miyam gi genuine concern mayam to adu da pukhalaga in ba pon ato ebanina interest leite bias interest vested interest leite aduna adu da chatpanina adu da oina koi base toroga thabak se tobuna chumena khale ado political party gi dei khanna da bana fabra haidna I mai thamjai. Thank you, Oza. Mathang yu hang se ha Oza Dr. Yumnam Premananda lak chage. Oza zik ngasi mag khogi VB Ramji scheme hana MG Narega dagi replace tawra ngasi officially launched tawre Manipur gi state level da Chief Minister Yumnam Premananda launched tawre adu masina ki base rate si wage ki base rate si 300 rupees organi mai law thokre rupees singi mogi sena lambi yam na chaw mating panglagani habi thazaba pigre but sigum mayam leiba targasu Manipur da dinga si bawa ingchik ba habs leitri national highways blockade adum leiri chathok jasin yadri ozan habi bagum ukrul gi lambi si imphal ukrul lambi se dum block tor leiri kamjong da mai thana bagi ngasi none da muk tha bagi aduga allegations mayam le oza khoi se leaders sing da khoi political leaders sing da khoi na moibu akhoi bu rule da akhoi gi sashon gi da mak da khoi elected members sing da moi mathau torok ta matam dadi akhoi praja na di kari di tawrugani oza hadi election mathang election to ngai gedori bra adu da su chap mana ba mong da amka dum mitta uchai gedori bra Manipur ki situation je hoji yamna sad oi ba dum situation lag bra oza si hori mun na khanbang changi ko praja ge pothong atani koina toina so haijaba akhoi gi sovereign socialist secular democratic republic sidati three akhoi layer of accountability in laine ko sida lo base to tuini accountable sing as quite hand da akhoi civil servant mayam se masi akhoi minister da accountable oiduine aduga minister sina mu house accountable oiduwa aduga house sina at the end people the accountable oiduwa aduna pono maksi people the court la tuine ko aduna people sing sina election da tare ni last apho mi khanbam changba aduna chigi posiam lu bai tai Manipur thoi ba thodu si yeng biu aseng badi akhoi gi aina paira sachariba gari dagi puri ni gari mang hapa chatli ne constitution of India ai sing leba ngak toi ni boko adun sidei sida yaw bugi matung ne tawum changi madu tawdraga di union government central government chu akhoi constitution influence tawre violate tawre hai doi ne state government chu sida yawi matung ne tawdu ni bako hojige khoi thoi ba sida kamjong sibu whether is a part of akhoi India ki part oibara Manipur ki part in a parcel oibara je pap tarak tre haibani da mamang da su me sabin maliko ada su handak ki sai ki me ki tang tare tane ba PDF ka adagi di uje ki kene bi du ko toroga amu attack toromam ne wari bo yes aduna ade hojik somuk tawri si su yum khara mai thaba khotpa adu dagi hena lui di kaino kanda kene b ga PDF ka sangchel ene ba ko kene cd medium pote akoina like ta yaw boda di kene b ne e ne ni pulaga 200 k dregum hai manu me kapangam bache adu nga sai gi PDF ti yami madi 1 lakh kuma leyo madi ana sigi posi sangchel lagi India da operation tawri ni India gi soil se nungui ka khula ini si ka do lagi si da lodi engadi masidi koi gi defense of India and every part thereof when yawani si India ki defense so overne si di koi 7 schedule yengbada 7 schedule union list ki entry number 1 do ne defense of India and every part thereof ai India ki part mache no be obesi so ko matamda government India is responsible ne ko ada khoi na tumin na leire as well as state ki su ma gi public order hai si ma gi state list ki number 1 lei doi ni entry number 1 da entry number 2 da police se lei doi ni che khoi na hai man na khoi bu han jan ngang leire ngang do ya da ni na a si gi se khangba state government na da ka le center ni fare ma tok tor su ma su accountable ni oi ta ga su lu di akhoi gi lebak su ngai ba akhoi gi state government su ki matik maru e aduna akhoi na huji law and order ga hai ba public order ga hai police ga hai si bu state ki mukut leiba leitab is still questionable ne ado leitab di suya ya da constitution scheme ji yeng matam da public order sina 7 schedule gi ko state list ki entry number 1 is the public order ne leire entry number 2 the police ne leire cd center na pai ba suya ya da po ne ko ha delhi gi bu di pai
Union Home Ministry makha le Delhi Police budi oza do hose border gi area city international border ni na center na pai gadra state na pai gadra sigi si aseng badi kana gumbana akoina taba dadi masi akhoi Pungyar gi assembly constituency gi leisingo kaising na hai di si aggression hai ni na ko Home Minister na din na te mo hai ba Home Minister di khangdi ma na hai ba si ma gi ne akhoi ji panga ngang na le si di kaino ne akhoi gi collective responsibility na Home Minister ngang ji government gi po ne man aggression na te ha ga di lu da aggression ha kan da legal definition la abu di khar lu yi ba hai di Myanmar na land di ta ko na te na non state actor ne ba ko state na te PDF bu hai ro ade KNB bu hai ro ma non state actor ni ada adom da yamna Geneva Convention da gi di 1977 edition protocol yi nga di masi non international armed conflict ne hai do ne ma di ngasai gi moina saka pai ba natri mina adom da yam yeng mana tab akhoi gi common practice da hai sti mapan gi khuchanga bin aggression ni hai bi wa ne ba ko adom yeng kan da Home Minister no concrete oi ba ama hai ga da ba ne mana namu hai ba da khu tawi yam casual oina si smai tau na changi hai bani bapta di kain tau ba national ga dum tham gi bane ba ko sidi yam lui ba Union government na defense of India and every part thereof IC Union gi list ki number 1 ne adom yeng kan the Union government na including war time war matam lu yaw re sa gi entry number 1 the yaw din adu the yeng Union government na sanction bi ba ma adu sanction dre ha ne Union government na kaim tawrak tre sidi aggression ni natraga defense of India ni hai na khoi police lai ba kholi ba si chat leptuna sadan bi sami tawle di yaroi ba akoi action ka tom thok to kai no ha kan da public order ga police ka se khoi gi thabok ne adu gi po ne hauji tawri du akoi ni khabar da phangba source yaw si asam phar lai BSF lay wari bu ko IRB lay state police ka su lay hai ne adu da Kamjong hai ba district si district tar to ke manung da pick up to district ni ma di square kilometer chani mu khoi ni like ti yeng bu mi masing are lising age phade 40660 lay village hai village am kulum do khatani asidi yamna adagi di sparsely populated area ni an luri di sing sai gi sangai region adu region ada region samna bani PDF ka ade kene siga moigi area operation itang thangna bani na asidi soir di moi loksan gi doini si adagi oza hozik Assam Rifles na operation anchor haina jun gi kuntha da pangthoi hai aduga hoziki ngarang yum mai chak pa yaur ba khul sangkhalok hai ba khul je masreiza zu biometric registration drive chathaki hai Myanmar national madure changal ga leiba sing se aduga smaina next day smaina mai chak pa gi incident thokpa adu Assam Rifles su leina kamaina taw jano khwai han ba ai bo haijo ga di ko hojiki ngasai hari ba sangkalok hai se si hemle ni hai hemle di singdum ko sing macha ne ba ko adagi di Nambisa village ki po ni ada Burmese refugee si leibani chawrang 200 mu leram gane ba ko adugi duni biometrics lawi hari se adu puktok tu ga khoina mapan dagi mi chang attack pu tawra ba India da natra Manipur da CD Assam Rifle is 100% liable ni mari kai no ha kan da magi ek tam yawri ba Assam Rifle ek khoi di logi wari ni hai Assam Rifle ek 2006 dum yawri ba ko Assam Rifle je pang leibana te Assam Rifle ek 2006 ma kha da lei Border Security Force hai Border Security Force Act 1948 wari ba ko CRPF ek am lei ne ba Indo-Tibetan Border Police Force hai ek am lei ni Army Indian Army ek 1950 de lei ni adu ma kha da loi lei du ni adu da Assam Rifle ek si da mong da PDC 3 mandated duty ni ahan bada border guarding border se man ngak to ne basic ngak ti ba khoi si ni Indo Myanmar border se Assam phan nga e including Manipur ne ba ko adu di border da gi mi ma sangchalak pa drug kilo ma pusalak pa san ma le sangchalak pa se this is a responsible Assam Rifle ne ma mi yam de kai ta da kai ti adu da si primary failure of Assam Rifle ni KNAB adi PDF nisalaga yumai thariba nomai ga copy se this is the primary responsibility of Assam Rifle kai maka my ekta magi duty number 1 ne defense of border guarding asi ani subada magi counter insurgency operation tawdini amadana ko maintenance of public order si magi thabak ne in the area of civil power se sigi pot leibani Assam Rifle is liable ni adu da koi sui ring alite akoi khangdang ne pangang ngang na be wane adu lubam na Assam Rifle su liable oire
law the yabu ko has magi primary duty je border guarding sine border do ngap ta bu na bu ngasai gi pdf nung adagi di ke kari ke ne bi ga jibu moi du go manga ga start te to go do maina ga deng ga manga sang pu nati lambi la witness na hairi eye witness haine newspaper reporter 10 cookie arm with sophisticated weapons si kai de sang ka kanda namya reverse lanthoga pillar number 102 ga swai de lisel lakpani hairi pillar number ju piri turen maming ju piri haidi lai du sam sam jeng la manga lai sima da maina kapso pu nati mi ji lai no do pa ya la ga river ga du khonga ko takhatna ga lai hai bani da adu di thabak process sam hai bani da adu moi drobin ga thala ga yeng ba ya da bra nataga na loe ga sima ga type ta ye loe ga changji lak pi type am tawri hai bani da adu di adu dum shoe ana khoina hang ba ya ba si nang kaidau biri asar phul nang kaidau biri ge nang act di 2006 ki asar act di border guarding is nang ahan ba mandated duty oi nang ji karim tau du ji komai ti hang bu ya ado on the same line state government is liable ni state government si sai police tu akoina mingon da pithok pagi wari ma khoi da sanari center logi ba ma ado ai gi humble appeal da ai gi observation da di police hai ba police center de pithok suga ya de center logi du suga ya de ado center lawam ta ba center is violating constitution state de pithok ta ba state is violating constitution ado state government lai bi art doctor state ka police ka de punna chapmina duin police lai bi state government lai se adu gi po ni adu ma khoina clear obi dauni adu ga sangai ba sara phul bu oiro bsf bu oiro da khoina yam panaba cobra unit of cp mayam pura makse mathand ek to bu yaro sida ne na tatana yam na saung ga law go doina masi constitution gi akhoi gi 7 schedule gi akhoi gi list number 1 di union list ki entry number 2a aduga state list ki na entry number 1 public order da aduga mu concurrent list ki entry number 1 da yaw ne kaino hakan sangai ba mapan sangai si kaino ga in the aid of civil power et to number sangai ne civil power ha ga di koi government is a civil power ne aduna government state government mo mamai chum de e de mating pa mai matro AID adana phagi yo to state government gi sarkar ga pai ba de secretary nu oi police ki sibu et ka art khang da bar AID ha ban AID mating pang ba angang bu khangani na oza du ngasi je yamna khoi gi official launch of VB Jiram ji masi gi official ba program mayam ma mathang khoi gi CM na ju yaw ba program adagi bioreactor for biofertilizer production unit sanga ba gi thorom ju pangthokre mayam gi sum media den interact tawba or hojiki hari ba thorom da wangang ma da ngarang gi thodok ki matang da kari su palak taba or press statement ba kaim su mai chak taba gumna kari su phungdok taba je masi moi je tumina dum leisal again leir ba zala pura khangra ba zala khani akhoi ju khaw pai sa mani moi ju pari natra moi gi su police sai state ki mokota leini akhoi gi home minister gi akhoi honorable Govindas makha da leini ba ko paulo na phanga amgani aseng badi jaga sing se police station khaidu ini ba ko police se PSPS makha da lu thoi ba thongdok loi record pe ka de government da ana sigi post moi khangde ba yaroi aduga masi ene khamuda पोटु पाखुम लेतबनिना काइम लेतबनिना काइम हाइद बोर मसुय अदि सिदि हम लाले मागी प्रजा बु ngak pang ngamdraba akhoi manung da thoiba violence मैम जो कंट्रोल तो ngamdraga de akhoi political science ki londa da fail state is a fail oraba fail state hai kaino bu they are not controlling the violence control to ngamdrabani adi state si leibi art thoktabani niom yengadi philosophically state si leibi da art thok constitutionally so haibe my control to ngamdrabani ne praja gi property ngap ngamdrabani life se secure to ngamdrabani adun takpodi state government se leiraga su sidi maming gi state government tare ami kai ringai ni aduga phairam khudi mo center da hangani hai ji sum de na aina toin haijabdo 162 ne 163 ne 164 ne article niko article 162 sina kainaga extent of executive power of the state level state executive power di adu no kapsalo mi do pharo adagi natraga na military crackdown to ro adu khul ko shelo hoise this all are executive power ne madu assembly de putho bill ga pass to du nati mi adu the executive power kolom toroga kano na mangi concern minister thok to ne adu executive power je kai di yaw ga 162 de yaw magi law semba yaba mangonda list number 2 7 sidun yaw list number 2 the pareng san yaw bisim do
adu sing do 66 item yawi do adu mem do loina ba executive power salai ba yai kano bu SME cannot sit for 365 day pham ya da mina executive power salai do ne adu ka yawi 162 da yawi hai bani da adu khangalak ta di am lui hai bani da 163 na koina toina panba council minister headed by chief minister to aid and advise the governor is aduna real executive power lies in the council minister headed by chief minister sina akhoi government rule tawini moina loina policy program lui tawini ngasai nangi job card asangba koi kari ramji kariba VVG ramji ta akhoi so the photo param number thabak tem suda mayam do ngone ba ko tawsnu mo to aduni government na adu su thabak su thabak suhan biu aseng badi madu community si अखोई की कहायदा लंबी सेंबा अदगी थबक थरांग तौब मयाम सी थबक तौ हाइबने बको माय मिनिमम गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी पीरगा अदु पोदु थबम तौदे मिजोराम द महाराष्ट्र इन कुइने लेरपसि मिगी थबक लोई तहौयाबा लंबी सेमौई खोंबान सेंगौई लेदना को कई कई तौदना तहौई अखोई सिदना करीम तौदे मी पुला फोटो नंबर अदो फोटो नंबर का पैसा जे फ्री दा येना लेरे अखोई पुंग मांगबने पृथ्वी दा ख्वाइदी मांग लेबाक्ति मणिपुर से ओरबने हुजिकी तो इंदिरा गांधी प्राइम कनो की अखोई फादर ने से महात्मा गांधी ममने तौरमने ओंथोकी वाने रामजी राम ओंथोकी वाने बको राम पंगी वाने इनती पलस अतागा सपोर्ट टू दी बेसिक फिलोसफी दि मयाम से कम्युनिटी सर्विस थबक सुहनबा अदुगा मिनिमम एम्प्लॉयमेंट गारंटी पीबा अचै निमिचाम और सनी बोरो नत्रा पीरी ने हमने अदु मैम लोय मांग मांगली मणिपुर संग संग मांगी से अदन सिगी पोचिमा अदुबु अदुदगी इनोग्रेट का तौन हाउदु एकाय गा इबु काय थबक अदु फोटो नमुरो नोय पैसा लौनरो हाय समानद्रो थबक तेन सुद्रे बको अदु अइन खमबदा आईदी अखोई टोटल फेलर of state government as well state government loi hiding the center the kya hiding the kasu kana de to state government gi 162 ne 160 ne 164 ne ado 7 sidun kari pi ji khanga di loi to boya bane bako adu state government to do du khoi kari haironi akoina ngai vote ngai ba ta bani adu vote asu ne am noi ta ba ma tawini he posida sma se kaya di phaba man de vote dum pi ni he kaya di leiba ki thabak di kaya haiti leiba ki kano ga di yaw yaw de do vote dum man kani sibu kai अखोन थादर कादु नथ्रो आइबो हाइजोरगदी फत मिरी परा तंबियु इलेक्शन मतमदा बो थादबसे सिलेद नंगी पावर टू नंगी मोस्ट प्रेशियस राइट इन डेमोक्रेटिक कंट्री ददी राइट टू कास्ट योर वोट सिनेबो अदुई मतमदुदा परा तंबिबा दिस ओनली ऑप्शन ने कुइदे लेजे अखोन द कैम तौद्रे केन अखोसी अखोई हिद फमिबा अखोई हुम नंगा थागा अखोई मरी अखोई सुपंगा ngangbयोने अखोइसे कय हाइतारा अखोई सोडी होनबा अखोई हिंगिबि सिरा बापता द कांगु ओरबने वी आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय आवर गवर्नमेंट सेम थिंग नामुसु वांगली जेट जोरो नामनी ग कुमै दारि दिन को कयाम को खु सुमाइ हिंदु नुसिन हाउ लॉन्ग विल सर्वाइव लाइक दिस सी ओजा थैंक यू सो मच मदुई क्वेश्चन दुदा आई अटेंड बा कमर्शियल ब्रेक तलौजगे